ndagira ngo munyemere mbere ko twinjira muri kiganiro tubanze twumve aya majwi. Ni amajwi ari kugenda agaruka muri ibi bihe cyangwa se yatangiye kugaruka mu ijoro ryashize ubwo bamwe mu banyamakuru bakoraga amakosa mu gihugu cy'u Rwanda. Byagenze gute n'iki cyabaye? Ndagira ngo wumve yaba Rugaju yaba Axel n'abandi bose n'abarugangura nyine bose tongere ngo bana abanyamakuru ba RBN ngo bose murabazi. Reka gatubanze wumva amagambo ari kugenda babibutsa, na amagambo bavuze ubwo kino gikombe cy'isi cyajyaga gutangira. Ibi ngibi impamvu bitangiye uribuze kuza kubimenya, tunarebere hamwe ese koko Lionel Messi yaba afite izindi mbaraga zirenze kuruta kuba akina football. Reka tubanze twumve aya majwi kugira ngo uze kuza kubisobanukirwa. Gusa aya mavideo uri kureba hano ni mwe mu tubari two mu gihugu cy'u Rwanda nyine twagaragaragamo ibyishimo, abantu basaze bari gucelebrate bavuga bati twamaze kugera finale. Reka gatubanze wumve ano majwi nawe uri buze kuza kugira icyo uri buze kuza kumenya, biruze no kudufasha kwinjira muri kiganiro neza muri ubu buryo. Ikipe ifite amahirwe menshi yo gutwara igikombe cy'isi, ndavuga Abafaransa. Ikipe y'Ubufaransa ntizagitwara. Igihugu cy'Ubufaransa ngibona nk'igihugu kizajyana iki gikombe cy'isi. Ikipe y'amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi ni France, le Bleu le Coq. Ikipe y'amahirwe ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Igihugu y'Ubufaransa niyo amahirwe Ubufaransa aribwo buzatwara iki gikombe cy'uyu mwaka. Messi ni mwiza kurusha Cristiano kubera ko bombi barashobora gutsinda, ariko Messi akarenzaho kumenya gupasa. Umufana wa Real, umufana wa Man, umufana wa Portugal akipfura imisatsi, akiciraguraho, akikurura ngo amuzana Rugaju nkamwica. Ntabwo uri bunyice, ntabwo uri bunyice, nuko udashaka kubyumva kuko uri umufana. Ndakumva kumva inshingano za Cristiano ko zo gutsinda turazizi, niyo wambere uzi gutsinda itego kabisa. Zemera impamvu tuzemera nuko Cristiano niwe muntu ufite ibitego byinshi. Nta nushaka kubishidikanya. Ntabwo wabona umuntu wakubwira ngo Cristiano ntazi gutsinda, uwo muntu yaba ari ukwicwa. Ntangabo. Ariko hazi ikibazo kivuga ngo ese ko abizi bakubwiye ngo umukinnyi mwiza ninde hagati ye na Messi. Messi aba mwiza kuko yagize ku kantu kisumbuye, no kwemera uburyo bagenzi be no gutanga imipira yanyuza mu bitego. Yes, nukuvuga ngo nibikora Ronaldo ko ari umukinnyi mwiza. Ronaldo is a good goal scorer ever kuko nufite ibitego byinshi mu mateka. Yego, ariko biba ikibazo iyo umubwiye ngo Ronaldo hejuru y'ibyo udafite umupaseri mwiza wabigenza ute? Biramugora. Ariko Messi aravuga ati no, ngenda afite umupaseri mwiza nakreye uburyo ngatsindira inyuma, ariko ngize n'amahirwe nkagira umupaseri mwiza nagenda ngatsinda. Uribuka induru zari zihari ngo Messi ngo akora muri Barca gusa, ngo agizwe na Xavi na Iniesta, nanye ngo badahari ngo ntacyariki, ngo baramukorera ngo bakamupasa. Nibyo yahinyuje buriya muri kiriya gikombe cy'isi cyashize. Yarababwiye ngo I can be a good number 10. Mbisubiremo, Messi yarababwiye ngo I can be a good number 10. Umuntu rero utazi umupira itasakuza ngo Messi nagakina 10 ngo witubeshya ngo natwe turi umupira ngo nituri impumyi. Ntabwo Messi yoperetingira ku ruhande cyane, yoperetingira inyuma ya rutahizamu hagati mu kibuga nyuma ya babigize clear kugira ngo banyomoze babandi babwiraga ikintu cyitwa animation ntibumve. Bamupanga none bakanamupanga ari kumwe na rutahizamu ari babiri imbere kwicuru bakaba mutega kabisa. Nuko kugira ngo bagwize inyuze bakubwire ngo burya nubwo wabonaga no muri Barca asabira ku ruhande, ariko burya akamaro ke ni ugukorera muri role ya nimero 10 agakina inyuma ya rutahizamu. Messi yari n'igihe bigeze gukina barekura ba rutahizamu, ngira ngo bari bafite ba David Villa niba ari za 2010 cyagisezo yakoze ibitego 92 muri kalenda ye iyo mwaka wose akakwita hanaga nka nimero 9 ihengetse. Messi ni mwiza kurusha Cristiano kubera ko bombi barashobora kuri uyu munsi. Reka munyine twinjire mu nkuru ziri kugenda zivugwa ndetse kandi inkuru zikomeza kugenda zigaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko duhere by'umwihariko ku biri kugenda bigaragara mu tubari hirya no hino. Abantu bose bari kuririmba, bakaririmba iki? Bakaririmba igikombe cy'isi. Ahangaha ni mu ijoro ryakeye cyangwa se mu ijoro ryashize ubwo n'ubundi ikipe ya Argentine iyobowe na Lionel Messi bagiraga finale cyangwa se bageraga ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi
umwaka wa 2026. Gusa reka gato twinjire wenda ibingira aho turuzi kuza kubitindaho, reka twifashishe amwe mu foto yagiye agaragara ndetse na video zagiye zigaragara hirya no hino, abantu bavuga bati ese byagenze gutera ibiki byabaye ku bantu batazi football n'ubo babumva nyine ari mu bicu cyangwa se batazi ibiri kujya mbere. Ubundi gusa mbere ko twinjira muri ibi ngibi ndagira ngo twinjire mu makuru akomeza kugenda avuga. Bamwe baravuga bati ese Lionel Messi yaba akoresha ibiki kugira ngo n'ubundi abashe kubona imbaraga zigiye zitandukanye mu gukina igikombe cy'isi, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga hari ibitangaza akoze cyangwa se hari ibintu akoze ugasanga nyine kenshi ageze ku mukino wa nyuma ariko benshi batabyemeraga cyangwa se benshi bumvaga ko bidashoboka bitewe n'ibiri kugenda bigaragara. Reka tugendere hamwe by'umwihariko mu mateka uko agenda agaragaza ibigendanye n'igikombe cy'isi, tunarebere hamwe niba koko Lionel Messi ashobora kuzongera gutwara kino gikombe cy'isi bitewe n'ibiri kugenda bigaragara n'ibimenyetso, ndetse ariko tugendere ku byahereye muri 2006. Ubundi ubu tuvugana kuva Lionel Messi yatangira gukinira Argentine mu gikombe cy'isi, yabikinnye ku nshuro ya mbere yakinnye igikombe cy'isi mu mwaka wa 2006, ubwo uyu mwana yahamagarwaga nyine akiri umwana. Gusa Argentine ubu tuvugana ibaze ko imaze kugera kuri semi final cyangwa se muri kimwe cya kabiri inshuro zigera kurenye. Inshuro ya mbere yari mu 2014 ubwo n'ubundi yageze ku mukino wa nyuma ariko birangira badatwaye kino gikombe, ndetse kandi muri 2022 nibwo batwaye kino gikombe cyo ngira ngo murabyibuka n'ubundi aribwo Messi nyine byari ku nshuro ya mbere atwara igikombe cy'isi. Noneho kugeza ubu ngubu tuvugana 2026 yongeye kugera kuri finali y'igikombe cy'isi aho agomba guhura n'ubundi na Espagne. Amateka tubwira iki bigenda gute, niki kizaba cyangwa se niki tugomba kwitega muri iki gikombe cy'isi bitewe n'amakuru ari kugenda agaragara muri iki gikombe cy'isi. Biragaragara ko n'ubundi yaba n'ubundi kuko urebye nko muri 2010 reka tugende muri 2010, no kuvuga ngo 2010 kugeza 2018 ntago bigeze bagera muri kimwe cya kabiri, ndetse kandi unagendeye ku mateka n'ubundi uko ibintu byagendaga bigenda cyangwa se uko bagendaga bakina wabonaga ko nta mbaraga nyinshi bafite. Gusa nusubira inyuma ho gatoya bakubwira yuko mu 1930 bageze kuri finali, mu 1986 nabwo bagira finali, mu 1990 nabwo bagira finali. Icyo gihe byagenze gute rero muri izo nshuro ndetse n'ibyagiye biba byose bigiye bitandukanye? Byagaragaye ko mu nshuro eshatu Argentine yageze finali muri kimwe cya kabiri nyine imaze kugitoroka. Mu 1930 yageze ku mukino wa nyuma ariko ntiyatwaye igikombe kuko iyi nshuro yakubiswe na Uruguay, ko wenda ko bari bariho icyo gihe bahita bamenya uko byagenze ndetse n'icyabaye. Gusa mu 1986 yatwaye igikombe cy'isi, hari ku nshuro ya mbere Argentine yegukana igikombe cy'isi ku bwa Maradona. Benshi bavuze ndavuga bati cyakoze noneho hano bakoze amateka. Iyi ngiyi ni nacyo gikombe cya mbere bari batwaye mu mateka, ndetse kandi iki gihe mu mihanda ya Argentine hose bagiye bamanika n'ubundi bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko batwaye igikombe cy'isi. Gusa mu 1990 ubwo bageraga ku mukino wa nyuma batsinzwe bikomeye cyane n'Ubudage, ndetse kandi bunabihanangishije bigaragara ko n'ubundi batsinzwe ku buryo bunakomeye cyane. Gusa ibi ngibi ntabwo byaje kurangira ngo ko bakomeje kugenda batana. Ubwo byumvikana neza mbere yuko Messi aza muri Argentine cyangwa se mbere yuko atangira gukinira Argentine yari ifite igikombe kimwe cy'isi yatwaye mu 1986, nyuma yuko mu 1930 yari yaramaze kugitakaza by'umwihariko itsinzwe na Uruguay. Rero ahangaha ni naho bahera bavuga yuko Messi ari byo bintu yatangije. Ibaze ko ubwo Messi naza kuza kuba atwaye igikombe cy'isi kuri iyi nshuro cyangwa se muri 2026 kiraba kibaye igikombe cya gatatu n'ubundi ikino gihugu kiribuze kuza kuba gitwaye. Byumvikane ko yaba ubwo bitabiraga igikombe cy'isi muri 2014 nta gikombe cy'isi bigeze batwara, ndetse kandi nanone ubwo bongeraga kwitabira igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022 nibwo batwaye icyo gikombe cy'isi. Gusa noneho 2026 ho bikomeza bigenda biba ibindi aho benshi bavuga bati rero hano hantu bigaragare ko n'ubundi ibintu byamaze kugira gute, byamaze gufata indi ntera ikomeye cyane, ndetse kandi aho benshi bavuga bati nibikomeza gutya n'ubundi Lionel Messi iki ngiki ari buze kuza kugitwara. Turebera ku ngingo zimwe zikomeza kugenda zigaragara bakavuga bati rero ari buze kuza kugitwara. Mu ijoro ryashize benshi bavuze bati match irarangiye ubwo bagera ku minota 42 gutyo, babona ko nta cyizere nyine by'umwihariko Argentine ifite. Gusa minota ya nyuma nibwo bakoze amateka. Ibi ngibi bakavuga bati iyi minota ya nyuma
yabaye wenda kwa hagati y'amace y'Ubwongereza ndetse na Argentine nibyo byanabaye hehe byabaye ku banyafurika ubwo hafi ya bose batahaga bose bari mu kibazo kimwe cyangwa se bose byari bimwe. Abantu bakavuga bati rero niba bimeze gutya n'ubundi amahirwe menshi ashobora kuza kongera gutwara kino gikombe ndetse kandi akagitwara yikurikiranyije. Ibi ngibi biri buze kuza kumugira umwe mu bakinnyi ba mbere b'ibihe byose babayeho. Ibi ngibi bikaza gukuraho by'umwihariko igereranya riri kugenda rivugwa cyangwa se riri kugenda rigaragara hagati y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko bavuga bati yaba Messi, Cristiano n'undi urenze. Ibi ngibi bigahita bikuraho iki, bigahita bica za mpaka abantu bose bakomeza kugenda bagira gute, bakomeza kugenda bagaragaza. Benshi bakavuga bati rero ibi ngibi bize kuza kugaragaza umukinnyi wa mbere ku isi ndetse kandi umukinnyi uhoraho ndetse kandi akaba n'umukinnyi w'ibihe byose. Ese koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ese biri buze kuza kugenda gute nituza kuza kwisanga by'umwihariko yongeye gutwara kino gikombe? Nabyo turi buze kuza kubinyuramo turebere hamwe uko ibintu magingo aya ngaya bigize gute, uko bihagaze.